Bavandimwe mukomeje kudukurikirana kuri urubuga rwacu rwa Gralac Inside. Icyo twakwisabira ni ukugira ngo ukande subscribe nurangiza ukande kunzogera ugende ubona amakuru yacu uko agenda kugeraho gatanu kuri gatanu. Urakoze mu kanya gato inkuru irambuye. Tujye muri Uganda aho Perezida Yoweri Museveni ategerejwe mu karere ka Kisoro gahana urubibi n'u Rwanda. Araba ari ahitwa Imurora hafi cyane n'umupaka wa Cyanika. Hagaragaye ingaruka z'umubano utari mwiza hagati y'ibihugu byombi. Hashize iminsi abaturage baho barakajwe n'umuntu wabo warashwe n'inzego z'umutekano arasuye mu Rwanda, basaba ko Uganda nayo yafunga umupaka wayo. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi ari Kisoro, akaba amaze kuganira na Bwana Sam Bitangaro, umudepite uhagarariye ku karere, bavugana ku kibazo cy'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Iki kibazo cyo gukinga imipaka byaduteye ibibazo mu byerekeye iby'ubucuruzi. Ubucuruzi consequence yanje nangwa abantu mpagarariye mu parliament batuye n'umupaka w'u Rwanda kandi ahenshi baracuruza hagati y'ibihugu byombi. None abacuruzi baragowe cyane, ubucuruzi bwagiye hasi, abantu ntubamerewe neza mbese muri make. Icya kabiri mu byerekeye imibanire, kuko abanyarwanda n'abafumbira turi bamwe, turashingirana tugahahirana, uretse nyine ko hari umupaka w'abakoroni bashizeho, ariko turi abantu bamwe. Ntaho twaguwe neza kubona umupaka ufunze, kandi no kongeraho uko abantu batangiye gupfa kirababaje cyane. Sofa hamaze nk'abantu nk'abane nangwa batanu bamaze kwicirwa muri Rwanda, ntaho byatunejeje. None tukaba dusaba abo bishinzwe kugira ngo babyihutishe, tubone niba twabona umutekano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Mu parliament mu nteko ishinga amategeko aho muba baherutse kukivugaho ndetse musaba ko minisitiri ushinzwe by'ububanyi n'amahanga yasobanura uko bihagaraye, ariko u Rwanda rukaba rutanga impamvu, ruvuga ko impamvu rufunga umupaka ni ibibazo by'abanyarwanda bahura nabyo muri Uganda, ni ibibazo bishinja Uganda gushyigikira abantu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mwe nka parliament mwakwenze ngo ikibazo gikemuke gite? Parliament twanyujemo yuko Minister of Foreign Affairs nangwa ububanyi n'amahanga agomba kwihutisha inama nangwa se imigambi yazanaho amahoro mu bihugu byombi. Nkuko bivuze ngo umubano hagati y'ibihugu byombi ni uwa kuva kera. Hari abanyarwanda benshi ndetse batuye muri Uganda, hari ubu n'abatakiza bamwe kubera bafunze imipaka, ariko abenshi abishoboye bakoresha indege bakinjira. Mwe iyo mukoze gushishoza hano muri Bufumbira hagarara ndibaza ko abarimo abanyarwanda baza no gukoramo gushakamo akazi, musanga kuko ari byo abanyarwanda bageze muri iki gihugu bahohoterwa bagirirwa nabi ku buryo byatuma igihugu gifunga imipaka? Twewe nk'abanya-Uganda na cyane hano Bufumbira, iyo abantu banyarwanda baje hano muri Bufumbira muri Uganda ntaho tubagirira nabi, turabakira nka buri gihe, kandi nkaba nasaba abafumbira bene wacu ngo batagirira nabi abanyarwanda, ko turi abantu bamwe. Kandi ibi byo kugira ngo ni uguhorera yuko haraba abantu bacu bishe ni bibi, hatagira uzagira ngo ari guhorera abanyarwanda. Niba hagira wenda hari icyo mupfa akaba yanyuranyije n'amategeko, waje ku polisi, waje mu bategetsi, ikibazo cyawe kigakiranuka, ariko atari kugira ngo urahoreye ugiye kwica, ugiye kubabaza undi muntu. Ibyo ntaho ari umuco w'Abanyarwanda wafumbira. Ikiza nuko amacakubiri ari hagati yacu yuko yakemuka, tukongera tukagira umubano nk'uko twahoze mbere, tugahahirana. None nk'ubu Uganda imaze I think last year nangwa se umwaka ushize w'imbarira twapfiriwe miliyoni $178 za dola mu byerekeye ibyo twakoraga na Rwanda, none kubera gukinga umupaka. None se urumva twarungutse ntaho twungutse? Rwanda nayo nuko yarahumbye kudacuruza natwe. So ntahari byiza definitely bishaka kurango
ayo macakubiri arashize, umutekano usubiyeho, twese tukishira tukizana, nkaba naja nangwa se abaturage nshyigikiye mu parliament bagasubira kujya mu Rwanda nk'uko bashaka. N'ubu yego baravuga ngo ntobahakinze, ariko kandi iyo wumviye bari kurasira abantu simpamya ngo waje ufite umutekano. N'abanyarwanda nabo bakagira freedom nangwa si umudendezo wo kuza mu Uganda batikandagira. Umukuru w'igihugu cya Uganda umunsi yagiye kugendera aka karere ka Gisoro kandi ari hafi n'umupaka. Nizera ko abafumbira benshi baba bashaka ko yagira icyo avuga ku kibazo cy'u Rwanda na Uganda aho bigeze naho kizakemukira, kuko cyane cyane nk'abarimo guhomba kubera ikibazo batagicuruza neza. Twagira ngo akivugeho nareba bikwiye, kuko niwe uhitamo ibyo kuvuga. Murakoze cyane, turagushimiye. Mu Rwanda aho imvura idasanzwe yaguye ejo kuwa kabiri ndetse ikaba yanakomereje mu gitondo cyo kuwa gatatu. Imvura rero yahitanye ubuzima bw'abantu batatu nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse Minema. Yangije kandi ibikorwa remezo bitandukanye. Asumuta Kaboye. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere wabaye umunsi abatuye umujyi wa Kigali batateze kwibagirwa kubera imvura idasanzwe yaguye kuva mu rukerera ikarenda igeza mu ijoro. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi bwihuse itangaza ko iyi mvura yangije byinshi birimo n'ubuzima bw'abaturage. Umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri Bwana Olivier Kayumba amaze kubitangariza Radio Ijwi rya Amerika. Kugeza ubu abantu batatu bitavye Imana, umwe muri Nyarugenge, uwundi muri Rusizi, uwundi muri Karongi. Uwa Karongi yataye umuhanda atazi aho umuhanda ugarukira agera mu Kivu. Uwo muri Rusizi nawe amakuru dufite nuko ari umuntu washatse kwambuka iteme ariko amazi aramutwara. Uwo muri Nyarugenge amakuru dufite nuko yagiye kureba aho annexe ye cyangwa se igikoni cye cyahirimye, isinga ry'amashanyarazi imukoraho yitaba Imana. Ariko turacyagerageza gukusanya kuko urabona imvura iracyagwa kandi abantu barimo baribanda ku butabazi cyane. Usibye abatakaje ubuzima bwabo muri iyi mvura, yanangije kandi ibikorwa remezo. Umuhanda Karongi Bwishyura Rubengera nukiri nyabagendwa ndetse n'umuhanda Nyaruguru Huye Kibeho nawo wabaye uhagaritswe. Ibikorwa byo kufungura imihanda bikaba birimo nk'uko bitangazwa na Bwana Kayumba. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse yasobanuye ko ibindi byangijwe bitaramenyekana ariko hamaze kumenyekana amazu 5 yasenyutse. Abaturage baremeza ko iyi mvura itari isanzwe. Urebye iki gishanga uriya mu bice byo ruguru hariya abenshi bateye imiceri, kubona haruzuye hariya ku kagezi gutya hari hateye umuceri hose huzuye. Kubona nk'abateye nyine bagize ingaru nyine bahombye, kuko uriya abahinzi baba bahinga kugira ngo bazeze ibyezemwo bitunga abantu bagere n'ibyo basagurira amasoko. Abashaka kwambuka bazenguke bace Nyabugogo bakomeza nk'abajya ku Gisozi nyine ubundi bazenguruke, kuko hano hantu uri kubona hameze nabi. Yefite impungenge yare amazi ko ashobora kugeramo hagati akanyerera akanturamo nk'ubu ngende w'ibyumba, ariko hari umuntu ngiye kureba hari ku Gisozi aho kugira ngo ngwemo nahitamo kujya guca Nyabugogo. Ibi bintu ni nk'iby'iminsi y'imperuka ntabwo ngiye nigeze mbibona. Kwa mbere kuba imvura yagwaga guke ntabwo ndabibona, ni iminsi iri kugenda ihindagurika. Na ibindi Imana ariyo iturengera, niba ari igare ryacu bitubwiye twiheze, amazi ari kuva mu misozi yiyongera ntabwo kandi hasarani ko harimo gucukuka hiyongera. Minisiteri ishinzwe ubutabazi irasaba abaturage gukomeza kwitwararika kuko iyi mvura igihari kandi ari nyinshi. Abaturage bagomba kwifata neza, kwitondera inzira ndetse zirimo amazi atemba. Abatuye ahantu hahanamye bagerageze barebe inzira z'amazi, bazenguruke ibipangu byabo barebe uko bihagaze. Abakiri mu bishanga cyangwa baturiye ibishanga bakomeze barebe, bashishoze igihe amazi arimo kuzamuka, bibaye ngombwa babe bimutse kugira ngo amazi akomeze agende. Abatwara ibinyabiziga nibyo bagomba kwirinda, cyangwa se abagenda mu mihanda bagomba kwirinda bakubahiriza amabwiriza ya polisi, cyane cyane ahantu hari amasangano. Ikigo gishinzwe iteganyagihe cyari cyaburiye abanyarwanda ko imvura idasanzwe iteganijwe guhera tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere ikazageza tariki ya 1 z'ukwezi gutaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Urakoze Asumta. Tuve mu Rwanda